Uli Mr. Bao Tsikovara. Ndzi rhanga ene buku yena la Mozambique laha xa ku sungula. I Mr. Bao i xidzin'wani. Ya, wa vona group leya ku rhanga leya ku sungula leyi. I hlangana na vanhu va Freedom. Mr. Bao, ula udasho Mr. Bao yanga tani moya lowa ku phukwa lowa kahle kahle asopota vanhu lava korropisaku lava asopota vanhu lava yivi. Loko swo Mr. Bao ya fundisaka vachayi hinkwaswo ku a ku sapotiwa vayivi. Loko swo Mr. Bao vhela xiphunta. Hayi wa ku phukwa ntsena. Phukuphuku, leswi ri ke. Awe. Hayi wa ku phukwa ntsena. Phukuphuku. Oh, Mr. Bao nga tivi kahle ne. Yena nga rhanga hi komba ndlela leswaku hi dlaka partidi nyamutlha sa a kha a rhandza baleka wa swona swa ku valano loyi a nga hlawunyana tsandzeka ka bele Na mvona ku kahle kahle wa vona a nga xi tivi swo ka nyime kwini wa vona swo swaliwa pofu a tolo ni vone posting wanyana esikhetho ni yena vo a la landzelela bolo wakwe ebawini wa swona swa ku a ri yini xikhetho a ri yini njhavanyana hi tisokoti kahle kahle laha ku fambaka ku ya munghani hinkwerhu hi ya nghena ka ncelo loya a ri yini njhavanyana n'wana madala ala ku amba ngoma ya ntshanisa ya vavenaso sukini o ala lo khipha ngoma nona va nge a swi landzeleli kahle swa hina u ta va ro hlahlaruka mahala a xipaxinani xa yena lexiya n'wana madala xa nyuwani lexiya mana ni xi tivi swa ku xi kwini lexiya a ni xipaxinani xa yena xa khale xa halikwana xa ha tirhi ma ni mi tivi swa nga kumeka kwini n'wana madala ma u landzela TikTok ta mfumo ka TikTok ne ya mfollow ka TikTok a xipaxinani xa wa yi vona mhaka Inghezi a mhaka leya ku leswi Bao yi tisanga jango va va hala ka na va ri leseni ka Vietnam hi mina jango va la ka na va ri le ka Vietnam hi xikhetha jango va la ka na va ri le ka Vietnam kasi wa hi nga tshiki lava va dlana Vietnam va tidlela ku hala ni hina hi dodomani no Freedom nkarhi wun'wanyana ka tlhela ya hava ya ka puneri va ta hi kota ku hi buzwa leswaku hayi hi ne vanhu va yo straight manje xikhetho xikhetho sa la kovhara venasi xikhetho loyi a nga te a vhute nshampo hambi hi vhutwa ku ondzisa a ta tshwanisa ku vhara Vietnam n'wina va ri tixa n'wina a mi tici ro n'wi tshame kwini hina va artist hi vhute swo straight a nga ni byela lani hi lini rito a wu ta rhandza ku lisiya ka vayimbeleri lava leswaku va swi kovha vo fana nje va Mr. Bao vo fana nje va Mr. xikhetho va nga swi kovha va fana nje hi n'wina so majota pakeri mi nga swi kovha yini hi lini rito a wu ta rhandza ku a va kolega va wena nje va ritixa va rhandza ku va cinca kahle kahle u nga chavi ku khuluma u va bala swo kahle kahle va Mr. Bao va loko vana lava va Mr. xikhetho na van'wanyana a va tshiki mhaka leya kovhari kahle ka nkarhi swoswi a tiku ali ndhawu ina mhaka leya kovhari endla swo kahle kahle hi vona ngaki a mfumo wa Freedom wu endla kahle hi ku vona va powerful a marito ya vo ma landziwa vanhu vo tala i ntswini a ta swi rhandza ku kahle kahle a vanhu lava Mr. Bao lava ku kovhara u fana nje wa Mr. xikhetho na wehe u nga xikovha u nga swi rhandza ku swi cinca kahle kahle va swi endla ku cinca ku famba ka masiku ni lembe litawu li nga ta nghena va cinca va ta ni moya wa bongo ntswini hi lihi rito lako a wu ta rhandza ku lisiya ka vanhu lava a ri tweni ni ta rhandza ku lisiya laya ka vanhu lava hinkwenu ni nga leya a ni ta rhandza leswaku hina a hi ngheniwe hi nqondo ya mamudala ya yini tiva leswaku loko hi va ni nqondo leya ku loko swilo swi nga tshamisekanga hi cinceni ya ka leswi swi ri na na tshamiseka loko hina hi ta va no swi tirha a participate ka leswi nga pfuneki nchumu ene mina lexi ni xi solaka la Mozambique ka vachayi ka hina vachayi ka la Mozambique i mhaka ya ku